Ya amakuru avugwa muri iki gitondo kugeza ngubu Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arageraniwe inshuti ya hafi Claude Ibranki wari umuntu yo hafi cyane yari umuntu wa hafi ya Tshisekedi ngubu yamaze kwiyomeka kuri Maa23 rero no kuvuga ngo yamaze kugera Goma kugira ngo abe yatangira gukorana na Maa23 mu bintu bigiye bitandukanye. Turababwira yuko Abanyamurenge Basigaye mu mujyi wa Uvira ubu ngubu batangiye guhabwa amadolari 20 kugira ngo bavuge ko bameze neza, bavuge ko nta wazalendo iri muri uyu mujyi, ko wazalendo itakiri kubahotera ubundi. Naho Minisitiri wo mu Burundi Bizimana akomeje kwita ku Rwanda, akomeje kuzura akaboze, aho akomeje kongera kuzana imvugo mbi, imvugo z'urwango hagati y'ibihugu, avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bandi barwana Maa23 itabaho ahubwo ari u Rwanda. Mwayikaze, iyi ngiyi ni Kivu update. Ya ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi, ndakubwira ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Kongo ubu ngubu ageraniwe gute? Kugeza ubu ngubu inshuti ya hafi Claude Ibranki wari umuntu yo hafi cyane yamaze kuburirwa irengero, aho bivugwa ko amakuru ari kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko yamaze kujya kwiyomeka kuri Maa23. Byatangiye kuvuga ko yageze Goma ubu ngubu, aho ari kuvugana na Maa23 kugira ngo abe yayiyungaho. Rero uyu ni umuntu ukomeye cyane kubera ko yari asanzwe n'afite ishyaka ahagarariye, rero ni ishyaka ryitwa Réveil Populaire, ni Réveil Populaire. Rero ni ishyaka n'umundi ryari risanzwe ni mu mashyaka ashyigikiye leta, rero Indiyo Sacré pour la Nation risanzwe rikuyemo amashyaka yose ashyigikiye Felix Antoine Tshisekedi n'ubundi mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye, mu mashyaka abari inyuma, mu mashyaka ari inyuma ya leta yose. Naho turaza kubabwira yuko abaturage b'Abanyamurenge bo muri Uvira kugeza ubu ngubu batangiye twabyita nko guteteshwa akaramata, mu gihe bari guhabwa amadolari 20 kugira ngo bavuge ko bameze neza mu by'ukuri, kugira ngo bavuge ko bishimye, kugira ngo bavuge ko babayeho neza. N'amafaranga bazaniwe n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abandi bantu bavuye muri leta bari kubaha amafaranga kugira ngo bavuge ko bishimye, wazalendo itababangamira, wazalendo itigeze ibahohotera na rimwe. Ikindi bari kubabwira ngo mugomba kuvuga yuko n'abaturage b'Abanyamurenge bahunze batwawe na Maa23 bunyago, batigeze bashaka guhunga, ahubwo Maa23 yabatwaye ku ngufu. Urumva ko ari ibintu bitangaje cyane, ndetse wumva ko birimo amacenga, byatangiye kugorana, ariko abaturage ku mafoto urabona ko bari kuyafata, ariko nabo bazi ukuri, buriya bazi ukuri. Nubwo ibi ngibi FARDC bari kubivuga, nubwo ibi ngibi FARDC bari kubikora, nubundi abaturage benshi b'Abanyamurenge b'Abanyamurenge bo muri Uvira bahunze, inzu zabo zasigayemo abawazalendo, inzugi zabo, ibikoresho byabo byose byatwawe n'abawazalendo. Nubundi nta kumera neza, ahubwo n'ukwiyerekana uko utari, kubera ko FARDC n'indi mitwe bafatanyije wazalendo, Mai ndetse n'indi ihora yiteguye guhungabanya umutekano w'aba baturage bo muri Uvira. Tunyarukire mu Burundi ho gatoya, Bizimana nta kindi kiro kivuga kuri uyu mugoroba ukeye, ni Bizimana Minisitiri wawe rero wakomeje kugenda agaruka avuga ko u Rwanda ari rwo ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Maa23 yo nayihaba. Ibyo bivuze rero mu gihe abahagarariye ibihugu byabo bari mu nama, bari mu nama na Bizimana, bari ku nama yiga ku by'umutekano, uburyo wagenze, uburyo umutekano wifashe mu karere ndetse n'ahandi. Bizimana rero yarari kumwe n'abo ambasaderi ubwo, ariko hari umudiplomate wamubajije, amubaza impamvu umupaka Gatumba udafungurwa, amusubiza ko bitaratungana, bagomba kuzawufungura, ibisabwa byose byabaye. Bakomeje kumubaza ikibazo cy'uko hari impunzi z'Abanyekongo zakeneye gutaha, zigashaka gutaha ariko zikaza kwangirwa, dore ko
igihugu cy'u Burundi cyitwazaga yuko Maa23 yari gifite umujyi wa Uvira, ariko nyuma yo kurekura hagagarukamo ingabo za leta nabwo barakitse imitima, ntago barabyemera neza kugira ngo bayafungura umupaka abaturage bahungiye mu Burundi mu nkambi, dore ko ubuzima bameze nabi, harimo indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo zidakira, abaturage bari gupfa ku bwinshi, umupaka wafungurwa bakagaruka iwabo. Bizimana rero nawe yakomeje avuga ko Maa23 itabaho, ahubwo ari u Rwanda n'ubundi bakomeje kurwana narwo, kubera ko nabo bari gufatanya na FARDC ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo, Mai ndetse n'indi ikunda guhohotera abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ngo nahanga mbaye nsoreje aya makuru yo muri iki gitondo. Andi makuru ni ku isaha y'isa 6 ni mujye kure turabagezo andi makuru agiye atandukanye. Iyi ngiyi ni Kivu Update. Niba ari ubwa mbere uyisanze kuri uyu muyoboro ni mushya, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5, tubane nawe mu makuru agiye atandukanye. Kanda kunzogera ubundi ufungura handitse all, tubane nawe, kandi ushobora no kuduha igitekerezo muri comment, utibagiwe na like. Ciao ciao.